Kawai ka samla arpusan snemrta kalaklat no hadin bakakali Hyundai Alcazar kabaka syong kala leit tynrah bet ya kawai ka trok kaba pynieng ha ka surok ba NH6 ha Shangbangla Riboy District. Ki pulit kanong po kilaya thu bahne ka steps ni balang kilayo jingtip bakaladon ka jingja tengku kali ha Shangbangla ha kabaya kawai ka samla kabalaklat lawan penkit no sya civil hospital nong po. Ha ka jing to kit ki pulit kilala ba kani ka jingja kala jahne ka step ha ka por kumbasan duna ha ka surok ba NH6 ha Shangbangla ha ka lenti na Shillong sya Guwahati ha ka bagawi ka kali Hyundai Alcazar kabadon ya number AS01EV9578 balanya da Muhammad Ismail Haq Chaudhry lifelines nemrta ubadai na Darang District Assam bat kabakit ya sangut kibriu kadangwan na Shillong banle sya Guwahati hadin bakala leit tynrah bet ya kawai ka trok kaba pynieng harut surok katba kadang persyang ban shim overtake ya kawai ka kali. Kini kisan ngut kibriu ki badon hapok kani ka kali kabalangat ha kani ka jingja ki de ki belatip kriteng kum u anayatul watus live Hyundai na Guwahati Assam ka Gayatri Bora arpusan na Mangalday Assam ka Pragya Dinhigya arp Hyundai na Choraidu Assam u Mary Ganka Bora arphundriu na Golaghat Assam bat ka Namrita Bora arpusan na Golaghat Assam. Ha kani ka jingja kani ka kali Hyundai kalangat ha ka jingjulor ka bajurbha bat ka Namrita Bora ka basyong hajan ka jingkhang ka ba hapadeng sya kadiang kalangat ha ka jingmensaujur nakibenta jong ka kli ha ka bala penkit no ya ka mardor sya po civil hospital nong po da ka kali pajba na kabenta banyo jing sumar. Henry Maria Poi ha po hospital lapen bena bakala dep klan. Hadin ya ka medyap jong ka ni kalanot lapen kinria sya ka jaka bu medyap jong ka hospital banle e ka badon kam. Laya thuru baya ka ni ka kali Hyundai lapen kit sya Guwahati ha syua ka jingwan po jong ki pulit.